page 246 et 247 ka tafsir al-Qur'an de sura 12. ya bani ya kono yo bibbe an idhabu yahe fatahassasu wi'ito dom tefon mi Yusuf fi Yusuf wa akhi enene goto makko wala tay asu watan tajo mi rawhillahi morde yurmende Allah nde innahu koni la ya asu tajota ko mi rawhillahi morde yurmende Allah nde illa al-qawmul kafirun suna yimbe heferabe falamma dakhalu alayhi babe ari be natika makko qalu be ya ayyuhal aziz kayo lando masana mimen wa halana be ngure amenden addurru lorra waji'ina men ari be bidaatin wondude coggele musujatin fandu koy fa o filana timmina men alkayla etugol ngol fi kala mbudi din timmali wata sadaka alayna itta sadaka e hore amen sabu editangol men jonnita men kadi musiddo amen inna allaha alla yajzil o yobay almutasaddiqina kala itto sadaka qala o maki hal alimtum tawsidon annuno ma faltum konko huuno don bi Yusufa wa akhi enene goto makko yidi antum tumanda tawno non jahiluna kom majjube qala be wi ene taw ainnaka eko an la anta Yusuf kan Yusuf qala wi ana Yusuf kum yon Yusuf wa hada akhi odo ko nene goto onni qad manna Allahu alaina gomdi Allah mojjike amen innahu kun man yattaqi kala huldo Allah wa yasbir umunni fa inna Allaha alla la yudi wa yabata ajra al muhsinin baraji mojjimbe be qalu be jabi tallahi min woniri Allah lagad atharaka Allah an on gomdi Allah subike ma alaina edo amen wa en skoni kunna men lat kala khatuina ko men faljube wopube qala wi la tathriba alaykum felore jokka on al yawma hande min ala on felde yaghfirallahu lakum ya Allah yafo wa arhamur rahimin kan kon yurmetedo yurmube idhabu yade be qamisi hada yodoloke ando falquhu bugo dom ala waji abi ka yeso baba an yati o wonta basiran ko sutido waqtuni addanol lambi ahlikum be ngure monde ajma'ina de dendangal lamma fasalatil iru tumande sete wongol huccutuno misra argol kan ana qala abuhum bem mabbe wi inni min la ajidu wallahi mido hebude kam woni do riha Yusufa urengol Yusufu lawla an tufannidun si wonana fi wata on fenna galu be wi tallahi min wondiri Allah baba innaka an la fi dalalika hida ender majjere mal gadim aditinde wayliten falamma jaa al-bashir ba weltinowo ngari jogi do ndol kunkun algahu o feri kun ala waji ka yeso makko fartadda o wontiki sambasiran sutido yi owo qala wi alam aqul lakum emiyatano kiyon inni min alamu mido ande min Allah imorde ka Allah ma la ta'lamuna kon anda qala bi ya abana ka ya baba amen istaghfir lana insinano men dunubana bakkatu jameni na menen kunna men latke khati'ina wopu be faljube qala wi astaghfiru lakum rabbi aray min sinano on ka jomi an innahu no Allah huwal ghafuru kan kon ya fotodo rahimu yurmetedo falamma dakhalu tumane benato ino ala Yusuf ka Yusufa awa o takile hifade makko aba wayhi jibimbe mo bendido yimma makko e ben makko dum woni joni nene to goso makko nene goto nene makko bengu baba makko wa qala wi udkhuluna ta misra kasare misra hande baba inshallah si Allah jabi aminina ko holi be hunde on hula ورفع بنت أبويه جبين بهم بين على الأرش كهور أرش وخروا له بسويان مسجدا كبنا يعني بهم وقال يا بتك يا بابا هذا تأويل رؤيا يكونون في ركويد الأنغول من قبل كو أدي دو بيشابان ناي نياندي هوي دونو كويد أنغول هوي دي باب ماكو هركو مو دو بيسابو دي نياندي في رمغالون لاتي كو دو بيشابان دي جوي دي دو بيشابان ناي أنترومو wota hawju fi a hoydi goddum ma a awi leggal ma a golli gollal resultat mu kad jaalaha gomdi wadi koydongo rabbi yomi haqqan gongawol o gada sanabi gomdi Allah mo'ike yan ida akhrajani tumando yaltino la min asijino itilanka kaso waja bikum artiran lan min albadi yotti on kaburure min baadi baawo an nazaka shaytanu oni bayni wa bayna ikhwati hakuna enene gotobe ammen inna rabbi andu jomi latifun ko newido lima sha wonande kon ko yidi innahu Allah wal alim kan koni andu dal hakim nyenyude nyaawre makko ne rabbi jomi gada ataytani gomdi akila min al mulki imorde elamu wa lamtani andini la min tawil hadisi fi koydi fatira samat kan sin kilo kamuli wal ardi leedindi anta wali kawni gido an fi dunya kaduna wal akhirati kala raymo duade joni tawaffani hunna wara musliman harakomi juldo wal hikini jengende nala biswalina yimbe mojjubbe dalika alla dali dun do
min amba'il ghaibi kujiya dum khabaruji wirnidi nuhihi meden wahinadi ilayka ifade ma wama kunta wana ladayhim kamabbe ida ajma'utum de mi mu'minirayno amran fiyake mabbe den fi yusufa wamtay kambe yamkuruna hibe fewja wama aktharun nas wana al kubri hewde yimbe ben walau harasta haysa habbi